Ku mupaka wa Kamanyura uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo niho ibi byose byabereye. Reka tuve imuzi iyi nkuru. Ni kenshi twagiye tugaruka ku iterabwoba, ku masasu ndetse n'ubwicanyi bwagiye bukorerwa mu mashyamba ya Congo. Aya mashyamba amaze gutakarizamo ingabo, zaba izo ku ruhande rwa Congo, ingabo z'Abarundi ndetse n'izindi ngabo zagerageje kuza gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Habaye kurasana gukomeye cyane. Aya makuru atajya atangazwa akenshi ngo bavuge imirambo ndetse na benshi bahasize ubuzima bo mu bihugu bigiye bitandukanye. Ariko se koko nababa bahari? Ngenda keka yuko baba bahari kandi benshi cyane, kubera ko umutwe wa M23 mbere yuko ufata ahantu uba wabanje kurasana n'abasirikare, ukabirukana ukabavana aho hantu. Aho ufashe ukagenda uhashinga akadarapo kagaragaza ko aho ngaho habaye ahame M23. Ni ukuvuga ngo urugero rwiza, nimba wirukanye umuntu mu karere ka Nyamagabe ukamugeza mu ka Nyamasheke, i Nyamagabe aho umukuye ugahita uhashinga akadarapo. Ni urugero ndi kubaha kugira ngo mubisobanukirwe neza. Repubulika ya Demokarasi ya Congo hamaze igihe kinini cyane haba intambara ikomeye cyane. Ntabwo ari ubu gusa, ahubwo no mu myaka yabanje. Reka nkwibutse ko M23 yigeze gufata umujyi wa Goma, ariko umujyi wa Goma ntabwo watinze mu biganza bya M23 cyangwa se M23. Hari ibihugu byinshi bitandukanye biza bikigaragaza ko biri gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hari umuzungu wabivuze, aravuga ati umugabane wa Afurika waravumwe, cyane cyane igihugu cya Congo. Ati nta gihe na kimwe igihugu cya Congo kizigera kiba mu mahoro, kubera yuko kiriya gihugu gifite amabuye y'agaciro, diyama, zahabu ndetse n'andi mabuye menshi y'agaciro. Ati ibi ngibi bizatuma hahora intambara, kubera ko abenshi baza bavuga yuko baje guhosha iyo ntambara, akenshi baba baje gusahura, ntabwo baba baje gukiza, ahubwo baba baje gusahura. Bamara iminsi muri ayo mashyamba bajijisha bavuga yuko bari kurwanya umutwe wa M23, ahubwo bakaba bameze nk'abakorana nawo, cyane yuko ngo muri iyo minsi baba bamaze aho ngaho akenshi baba bari kwicukurira ibuye ry'agaciro baryohereza mu bihugu aho baturutse nta gutindiganya. Ibyo byose rero ni amakuru agenda agaruka mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi kivuga yuko kiri gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko se koko nibyo?